ตุนลายเขาเวลจันจินลวกขัดตู้เบรจูควีนเอลิซาเบธที่จงจางถูฮีอันนี้ตีลาสวลตัมอมเลเวเซปเทมเบอร์นิเรียดสังนี่เละสมนี่เละปนิคานาทีติจวนอาจันจินจวนเขาเวลจันจินอลวกขัดตากะจวนควีนเอลิซาเบธฮีอิสวคริสตาริงตูอันนี้โอวันรำกายงมโอติเตกังไอตัวตาเนวเนวะติจวนอาจารย์จินเตก็ไทยอังอินก็หันหลักโคมาลัลนูเอลิซาเบธเฮียนอิสวคริสตากะริงอติไม่บากะมีปุยมาอทุสอยนาเตอิสวคริสตาริงตูเลอนุงซุยตัวนี่เสียอลังเจียงเลอันนี้ The Queen's faith was evident from an early age. At the beginning of World War II, 13-year-old Elizabeth handed her father, King George VI, a Christian poem which she later quoted in a public speech. ตัวน่าอาจารย์จินสอยตัวนู้เฮียนลัลนูเอลิซาเบธรินนะฮิอันเอาปันลายจังอินอลังเจียงเลเขาเวลอินโดปุยปันนี้นะอาเลาชวดติรกุมขานกุมสมปทุมมีเอลิซาเบธจวนอัปปา King George ปารุกนั่นเองนะคริสเตียนละถูอเปจูถูจูอนุวาวันตลางเนนะอทุสอยอาลาชวกเงอันนี้กุมสังขัดจักว่าสมงาปัสริยาทีวีอทุสอยนะมัสสเปราปคริสเตียนวันรำกงโจอมีค่าอาลาชวกอาเชียร์เงอันนี้ I would like to read you a few lines from Pilgrim's Progress, because I'm sure we can say with Mr. Valiant for truth. กุมสังนิคานปะเทียนมาอามิมัลโมพูรนะที่เฮียนอสอย To many of us, our beliefs are of fundamental importance. For me, the teachings of Christ and my own personal accountability before God provide a framework in which I try to lead my life. มีตำตักตานจวนกันรินนะฮิอปอยโมเบระเกียตานจวนคริสตาซิรติรนะเตฮิปะเทียนมาก็มิมัลโมพูรนะมินเรียดติรตูเลก็มิมัลนุนะก็ซอมตูระมินเปกันนี่อาทิ I, like so many of you, have drawn great comfort in difficult times from Christ's words and example. ฮาร์สันอินโตนี้เตอินคริสตาทูเลอานุนกันเอ็นต้นตูระจังเฮียนขมวนนั้นนัสตักอินดอนกาดูอันนี้ Hold fast that which is good. Render to no man evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honor all men. อาถาจุวงตัดรู้สวลจุสวลินทุ่งรูลสูริลรูลมาจักเหลาเตจุติจักโรจักเหลาเตปุยบอมโรเรอมตัวเตจันปุยโรมีจงจอยมอยโรกุมสังนี่แหละสมปลิกุมขานลัลนูเอลิซาเบธเฮียนคริสตานุนฮีอนุนะติพูร์ตูเลอินงะชันนะทิรจักไออังอันนี้อติ Jesus Christ lived obscurely for most of his life and never traveled far. He was maligned and rejected by many, though he had done no wrong. And yet billions of people now follow his teaching and find in him the guiding light for their lives. I am one of them because Christ's example helps me see the value of doing small things with great love. Isu Kristan Helaya Adam chunga ahun tam zok chu langsar lawin amanga lataka azin ngai lo thil dik lo tilo ma se mitam takin an soi chia an no la chuti chung po chuan tu na chuan mi nuai tam takin azir tir na chu an zuya an nunata na kong hruai tu eng Isu Krista an mu kai hi chung jinga mi pakhat kani achan chu Krista kan en ton tura hian mangai na na satak ne na thil te naw te po ti ahlut zia min hriat tir ati lalnu Elizabeth hi avahan fak omte lul em Isu Krista ringtu ani le Krista nongzui tu ani thu hi aram mi te hriat mai baka khovel hriata apuangam en ton tlak avani tak em tuna hian UK rama lalnu Elizabeth hriat rengna in khom na te an neya tuna thu soi tu ina a soi zinga pakhat chu kan lalnu Elizabeth hi lal Solomon angkha ani
aram mi te pathian du dan zong amin kai hruai thei nan pathian hne na fin na adil mola Isu Krista ringtu le nungzui tu ani zia hi mipui ma a zam lawin apuang chuak thina Krista thu zom tur le Krista enton turin mipui topo min fui bok thin kan lalnu Elizabeth hi rin na konga po ro hlutak min nu che ani ti in afak mol ani unau du tak Krista ringtu nang le ke hian Krista kan rin na mi te ta na ro hlu enge kan nu che veang le Krista ringtu le athu zom tu kan ni ti mi ten kan nu na mu tur an na yem nge aminga Christian ve mai nge kan ni ma ni in en chang u lalnu Elizabeth chu lal ina piang le seilian zirna lama po duai lo ro sum te po man sen lo nei tu lalnu ro pui ani ber mai heti khopa lalnu ro pui le hausa hian Krista amomo zia le Krista thu le enton tur Krista nun hi atan thil poimo ber ani zia khovel khriata apuang chuak thin hi chu angai san om tak zet ani enton tlak tak ani keini mizote le chin te hi nam nu fual le re thei kan ni thin min thla tu kan pi le pu te po kha tlang panga lo van tang tok ka khosa thin le kha po nei ngai lo kan ni Krista chan chin tha awangin tu na chuan le kha te po kan nei ve to a kan lo chang kang ve don tan a kan zinga hian Krista do dal tu Krista chu pathian ani lo tia huai sen tak taka aw pong ngam te po kan lo om tanwal mai hi chu alung chiat thla ka ni mani lok khan YouTube website pakhat pathian thu zir ho na ti ka mulol maya ka han ngai thak chin chuan Isu Krista soi chiat na lir mai kha alo ni ni kan mi zo ta zinga po hian kan nam min choi sang tu Krista do dal tu antichrist an lo chuak ta hia lani avalung chiat thak tak em mani lok khan Texas seminary ka kalaya ka classmate pakhat Jerry Fultonan lalnu Elizabeth nau pan laya athu soi pakhat aron tar langa atha ka ti em maya in riat ve ka duwa atlang pui karon let don ani Elizabeth chu anau pan laya athian nu nen Buckingham Palace an infiama an han chol loka an bula banga chuan isua thalak a in tara chutia an chol lai chuan athian nu chuan lalfanu ni hi enge a an ti in azota lalfanu naupang Elizabeth chuan banga in tar isua thalak chu ako muwa kapa chuan lal tak chu ama isua ani thu min hril ati ramnit la seng lawa rorel tu Queen Elizabeth chuan anau pan lai atangin lal dik tak chu Isua Krista hi ani ti Bible thu takami apa King George parukna ina ahril chu avong tlata lalnu atana anhlan kai nu po khan Krista chau hi lal dik takani ti hria in Krista thu le Krista nun entonin ram alo kai hruai thin ava enton tlak ve o pa te u lal dik tak chu Isua Krista chau hi ani ti in fa te voi engzat nge in hril to Elizabeth te pa King George parukna chuan afanu naupang Elizabeth chu anaupan laya tangin lal dik tak chu ama anilo Krista hi ani ti alo hril diam to ani lal dik tak chu Isua Krista hi ani ti ifa te ila hril ngai lo ani chuan atlai ma hian hril ro Queen Elizabeth chu Isua Krista ringtu le anung zui tu ani zia ama nge tongkam kan hriat ta ka tang khan kan thei ome lal dik tak Isua Krista ringtu le nung zui tu ani awangin pathian pon lalnu Elizabeth a choi moina sa tuna po hian ama chu thit oma sela UK mun ranga ama hriat rengna in khom na te an neya akwang ringot po mu tumin UK ram chunga mi chau po ni lo
Canada ramte Australia te New Zealand atang te in an lo kala lalnu an za na le an sun na entir nan aruang akuang muturin darkar tam tak an intlara an zimup mumayani tuna chuan lalnu Elizabeth chuan lal dik tak lal te lal le hotu te hotu Isu Krista chu mai chanin amuto thamuang takin Krista nena achol to ti chu Bible thu enga tangin kan rethayani aruang ero chu William alanilo September ni sompakwani khian an Williamang mipui tam takin ama choi moi nan aruang omna mun kompon pon lama pangpar moi tak takte an ron da vum ner nur mayani choi moi a lo tak zeta choi moi a phu bokani ole thupoi mo ber ka zo du che chu hei hi ani ichatuan mun tur ichiang to em tu te po hi kan thi hun alo thlen chuan kan la thi vek don Bible a hian he khowela kan dam chung hun tur arei lo zia zakopa bungli chang sompelina ti hian minril in nun na chu enge ni chum rei lo te lo langa ral le tamai thin ang hi in ni si a mi reng te hi kan thi huna kan kalna tur chatuan mun ni chau a om thu Bible a chiang takin minrila chu chu Vanram le hrem mun danga om lo kan thi huna chuan he kan taksa hi chu leya siamani ange yin leya kir le dona Isu Krista Ringtu te thara wero chu Krista nena Vanrama thamuang takin athleng nga la ring lo tu te thara wero chu hrem muna athleng nga la ni ti Bible a chiang takin minril ani Sam somkwa chang som panina kandam chung ni te cherdan tur minzir ti rang che fin na thinlung kan nei pha hial na turin Queen Elizabeth po aram nit la seng la warorel tu UK mai po ni lo khovela lalnu rei ber ani ma se mi ring ani ve miao awangin taksa thi na ro chu apumpel thei big lo nang po I huna thlen huna chuan I thinge ngei don kei po ka thi don I chatuan mun tur I chiang to em sual na nei chatuan rem mun kal tur ringfa te min chandam thei tu chu Buddha anilo Muhammad pon nilo Hindu pathian te pon nilo Isu Krista chau hi ani Isu Krista chu khovel om ma a Vanrama pa nen ro puina ne na om chatuan fapa pathian chatuan rem muna kal tur sual nei ringfa te min chandam tura pa pathian ina aron tir chandam tu om chun ani chatuan rem huna kal tur sual nei nang le ke min chandam na turin isuan enge min ti sak kan zom thailo pathian dan zong min zom saka kan bo chiat na kan sual man bat zong min tlak sak turin cross kan tor ain min tor saka pa pathian ma a mi fela pom kan ni theina turin ni thum nia thana tangin kai thoi na om koren thon ni bunga changsom ni pakhata ama a chuan pathian filna kan lo ni theina turin sual reng hrelo chu pathianin keimani awangin suala asiama kan sualte awanga crossa isuan min tor sakna kan sual man bat min tlak sakna lo hi chu kan tan sual ngai damna kong dang a om lo zona bungthum chang sompren na lali suange in tu po ama ring chu thiam lovin an om lowang tu po ring lo chu tu na pangin thiam lovin an om pathian fa pamal nei ming an rin lo wangin ati tu po pathian ma a adan bo chetu sualna nei kan ni ti ma ni din mun tik tak in ria a Isu Kristan crossa kan sual man bat min tlak sakna lo hi chu kan tan sual ngai dam na kong dang a om lo ti chan chin tha ria a Isu Krista chu la le chandam tua kan rin chuan kan rin ve le kan sual na zong ta chu crossa isuan min tor sakna awangin pathianin min ngai dama
dan zo fam kim tu sual na reng nei lo isua fel na chu kan fel na a pathianin apuanga apom mia chu sual nei hring fa te ta na chan dam na kong pathianina abuat sai om chun chu ani kong danga om lo Isua Krista chu lan le chan dam tua ila pom lo ila ring lo ani chuan atlai ma hian ring ro Isua Krista chu lan le chan dam tua tun nu na hian I ring du lo ani chuan itan engtika ma chan dam na kong a om le to ngai lawang pa pathianin fapa Isua Krista nena leya le wana thu nei na zong apeto Isua Krista chu ama ring du lo te an sual na te an tortur rel sak turin ro puina nen alokal le donani tun huna Isua Krista ring du lawani chuan engti kong zong ma in chatuan mai dil chatuan rem hunata itan chan dam na kong a om le to ngai lawang chawangin sual sima anen pan tura hun tha apek lai che hian anen pan ro adan te bo chet na sual nun zel ai chuan Isu kasual man bat zong min tlak sak tura cross min tor saka wangin ka lome chatuan nun na min petura thina ne I thole wangin ka lome voini thenga nang maring thei tura hun tha min pe ka wangin ka lome tuna chuan Bible I thu ne na in millawat nun zel ai chuan idu anga kanun theinan idu du in min siam tha angche nang chau hi kalal le ka chandam tu ini ti a sim na dik tak in chir na dik tak ne na isua chau chu ilan le I chandam tua ipom chuan isual na te chu eng anga tampo ni sala isual na te chu eng anga sual lian po ni sala Isua Kristan angai da mangche a chan chu cross isual man bat zong atlak sak che awangin te chuan athu zom theina thin lung thar ape ang che anga chatuana nun na nen te chuan Queen Elizabeth po Isua Krista ma lalnu Elizabeth tito lovin ama nen lalnu Elizabeth tinen ina angtlang rengin lalpakhat chau Isua Krista ro puina eng hnuaya min chandam tu Isua Krista fakle choi moin kan leng dun don ani lalpan na thu kan zatan malsom ro se